Kawan di sini peni kan perlok jungi kai ka gaming kala benuan ra pi page. Yang penting gue page. Alright, ladies and gentlemen, welcome back to another episode, another video. Hana, kena paring jam ladan studio paring kena paring. Hakasian ke beningkong ngamtip pi pilaji teng ne mengini studio ni tamang lakwa benuan la slam ha. Ban ngidon hang ni hakani ke jaka ke pier phan ke pier tam bakani ke first hey ha notice ke first ni na mana? Yes. First the notice. Yes. Kari kesian ke beningkong ha notice brok away benging yo. Ya kani. Ya kanai. Kanai Jubilant Divine Esports. Kani di Jaka kebala snak kerpang kenang na benta jong kinong lekai game. Bro ni rubah surkai ba. Finang lekai game tu? Mostly BGMI. Baju tip kum PUBG. Tu tadi introduce bahaya le jong sakin tu. Ay la dita barak la tip kum wag the gamer. We na esports belong la represent nanti po. Yuhima. Kena jangka front row. La I certificate the mortal but it bit up. I certificate the toro. Nice, wag the game, ladies and gentlemen. The nice. Kini gamer. The ni video ni gamer. Toro legend kan. The video ni, the film video ni kemudian belt slide. Say Vanil I will slide yo ting dah ni badi basok mau jongi hadin kanu syu ngia kendu kumni ndai ngai betang bila poi besaki rut ki kyar ying ki klau bat ki ngam ji syu shirkei bakat sabri rawaj ra mo khiu be mata Vanil mo yo dep artan te ndai ngai kemen bat ba you know, layat syahman senang kanu say Fortuner beli ya dapat bro. Kata ni belum betul. Ti nyendon hang ni kani di Jaka ke ba kini perlok ki syong ki trikam ki babun ki benda bat la kebala long presiden da iba Wanshan. Ting. Di kini ka Jaka ka baki ki labu kenang da bata ki jing don kam ki babon ma ka bai day bet ki nong le ka game ki nong le BGMI ki kibon main focus esports bet yes hot esports ngi bam nang te bakla kum keren ru to ndai esports mo kamni ki khot ki esports mo ni electronic sport. Oh, electronic sports. Yes, mo electronic sports kadi Jaka kadi jing le kai boleh pimpat tip ki le kai kumno ti sawan machine ki le kai ki hakur kam bebas ba ka ban pin kथा maloi piru re ban airu ip ka long very rewarding ru ti ndai nga threng dan kam batai fish batai start ki bro kai tri ki brew ki ba ki palok ni ba tip te phi tip ha ni Jaka hang ni bat kadi sien ka beningkong ba ki yo ban seikum kani hang ni hajla jongi ka long ka kubor ke bas kraw ke bas ngutanat nam dajungi WPW but dia kan ka team hi badan hani brokhaj we dan hani such a big team but ngasel damakla kan dong tournament day ba Wanshan to si tu la ba DJ Wanshan ni ila ja bun ila clear comment section jo ayo ija say DJ Wanshan di playing ija ha kan Jaka ila sna ni ge brokhaj sna hi be dong sedong di bla sutu hi team ta la bit dugilat la kala mata ba dong slap ba siang tail sini be kani tidak nani menta ban batai ngi hinat sepang jo ni ke Jaka ka bangla kwa ba banwan habor bidang play menta la si benai la don play La jandap si benai ni ti kadang fresh barang thmai ba kadang kliet ru pe dang khui ba padan kam nyat i nomor barang thmai ti dang long be ko barang suplit tu plastik te plastik ba beseta kum tu ti kam padan ni kadang khui dang ler ba ti kadang fresh ba dang smart thmai nong sedong ti kedi kini ba Wanshan pila man batai ngi kini mini long yang omai sepang esports mainly focus pada sports kini ki players pai ki benang ki gamers ki bon mau tambah ki long ki real players long ki khot ki athlete ki nya ki yes kita ki focus hang ne biya tournament ayu ki balong ki stream kita ki ngin check long nama mata ka don olympic ta don international level ki tournament long ni ailat kini di platform kena ki kemai mi kita ka kasap jong ki nama Namarang siang tu ni kita bun sakral bagi game lah kita tempat kita tipat game is very big
hapo percaya ta banda kita fill up and what so many things to streaming through game long balik kai community tournament ki su long content creator don gaming ki pun bagi nanti Kedai. tang ta fi hap buat game dia balong sulek kai long su pencai tu de su long su pen chakren ni long ta ya ada fi don kesap long kini ke platform kini long Yes. plus kini office ada long sipang live podcast untuk ngile live sipang e-sports untuk tournament ke ngile live long attacking ke office ka senang ni Nice. Tapi dia dan kanung ada ke tim, mana badan ke tim. entahlah kami don ni po ar po sangut tahi Gimana ini kiba dia dan ini. No vi kini hang ni po office ng em no vi borok bikin distrik don nagaro don boero don Interesting. Tengok mod pilih kai ba pilih mentah maman kesengi mentah ni. mata long nama lang sustang nama first time galong kadon ni mek khalia lang isu lang kamdang punan ta dengan training ki members ng idang hikai kena bahadin nak mari ki members ng kila ben hikai ki we kan long ye kaya peteng kena Okay. Kamu kada kelalong no kumba kelalong no pidang ya persyang mentaban da streamline si ya ka krukam trikam program ini dong sedang berkiwe tiba kumta kani ka office kade kani ka jaka ni long kade pi open ru ikibri bi kinwan ne kanu dur ne kani kiribut nga ang fibo professional kiribut ba confuse kitang mudeng kum ga saya baru untuk balik kai game sama dirpat kani palang management my office long kum broadcasting office ba dale sibu kum cricket football ki don live em gitu point system gitu ki statistics long nilai ang ni kita game kita kanya don tournament jungi games ki peni ki statistics jungi player ki peni live long kita confirm kam dia sekali kaya ni kalau by management by office management jiwa benda dai badan kum itu ki e-sports tournament ni gitu ban file uno gitu long akata kali yang long kibun bagi game long ki don itu lo kam dai penlong hang ni ken dia ni long cubu round one quarter final semi ile online pada final part ngin cekah long hall ne madan ne long akata kali Interesting. Biang ha kata ka. Rokom le swilong jupai berkhati ba such a thing. Asal na pani tu pani yang i wanchan ke pipi dan ni. Ini lah long bay. Itu ile issue ni conference room long ilo long meeting long meeting ni ya bekam jam ni. Saya ni hall tapi mostly long tang matak sing na mari don kumuni ka podcast ko ni kumuni. Hari itu long kadon table lang ni kadon ki jakatri be ni long ki laptop ki PC be hang don ni editing son kumta be hang ni kamu pilih production ni ru kenya ni ono hang ni pat hang ni kin room ba ni live stream broadcast ke hang ni kin screen ke penmek si bro penmek tu screen knya penmak ni penmai brio penma si bro Tersi wah pe kabut ke play penek saya bro di wah awal-awal di sini peni kan perlu ni kai ka gaming kala ban ra pi pe sa ni ko we pe kini first do apa nak is kai gitu all in one video and audio broadcasting di kedai kenja mixer tu long broadcasting baik yang ni mencuai kita igi ibun plugin sebentar long advance kila pendrip long all in one audio tak kau import long tak kau import nodis po India utang tip sound santai dong hana mesin point mas order lagi ayo mengi fast ini nice bro long gede untuk petrik kami gini live broadcasting gitu Nice. Kani beli DJ dia. Ini long cuba example liman change ki kamera hang ni. Kau kamu beli DJ video kayaknya long beli video, DJ music di DJ video. Beli bang aja ruang dek snap sama bang. Ini kan ini masuk hub train hub hikai hub lon dek snap sama simpor lagi benai penting ni. Everything yang gini ru. Tengah sawan pai we sing dalam nang lut ini member jong ni dengan ya. Kanu tingkah ni. Boy silak kumta silak apro silak yu kan boy. Deli dai.
Nice. Begini kan tapi Shong ni dia jaga Shong Jong. Digi one shot kalau ayo mana kai game ni rumah mana kau sak tu. Bagi screen gue he. Tapi mereka ni you. One shot kalau ni permet. Kemudian ni saus santli. Telah biar. Temas saus santli ki screen hang ni. Oh di bagi ikan. Bi kani baru kai kini. Mereka pidai game betul sistem pila ban yo gini ki baru kai pila ban ni baru kai. Digi one shot di tengah ke music ile ke game. But bone pakai GB ile like Bro, ono di sini kopi pan apa? ti kabar sekai ba kata kamu pilih game pisang tim member itu ni Hani long kung gitu expected ni part expected long check kamera jong borok kita. oh okay oh kamu fin kamu you control bin ni nong sudah Kini long pure live broadcast. interesting kamu jingle kai kan num de tang jingle kai jingle kai e-sports any sports kamu pilih mana broadcast Boleh cricket ni lah. interesting bro very interesting so nice kini Cili area hi. chill ini filaman syong man thia ban bam mandi ke bafiman filaman pit TV room ni sak Ini orang ngerti bahasa keras dah rekam. supaya bedi kita bedi blues di sebuah orange di besar umte senyo we ente sak Kan balak menyo tumut. Tak aja. kata di game mo bro di game Biggest game. tama congratulations mo this is Kami tu dan what an achievement Lamaran ni long full long Ni di- Balik commentators ki Oh. casting pat set up dah don tournament yang tak ki poster tak ki screen set up yang ni full. oh nice PP idea ni gini Oh tu kedai lah long. mas no jal ni mam no ya benar PP idea ni Lalu lockdown ni. Namar gipun muswa buruk lockdown dah lekai sudah am. Dah ngap cepat. Yang idon kita tournament kudo kan. Aku punya don tournament kadang sedang ban pin sedang melon ni. Namar ngam syukwa pasti songkai kudo. Hab don Jimmy kan. kedai Awat lat kudo kan ni don Jimmy ka don ngai karier kudo. Kadang ngaruh sedang ban buat ini training ini. Kadang wajak extend them. that's the why dia haba kamu dah jingruai kamu oh yes film na Ini kita trofi ki. oh yes Yo. yeah bro yeah begini bro khai tak tahu haba le kai mende ben syong surak syong hak rum puslai ne syong sejaka yo network selum swa me the pi kwa mende kai le kai kompede but yo ru medal yo ru prize mkini jing itu but kiwi kiwi circuit of conclusion oh di nice bet ngam jutip le ngar imat hab le kai game no imat nanis khamat ngam jutip bakal di bala ban sina career te anyway te kajing rai jong hiban shano Kadai try tip maybe next year kum dah kawan. Hai biang dah nang Ham dah nang Malaysia ban nang manage. nice terima biang mah tip top tingin mes no Mas no. ini lar pun kremas ini bro di sok mau hak kames bet anyway toh congratulations semua and all the best Kisah bro fight this is such a proud moment for everyone kile community ke yo mensim te alis long yo mensim na ta khna samla khna jongiru khnang ba kabamut benong no kam ni tang kam kai ke kam basu pelut pisan ni pelut GB benong no tenre kadon kalat ke kabu ba pi pila ban sengkam sengjam tahdo bala ban yo ru ka kamai ke ji le se da kamale kum ni te yo mensim ni kini perlok so nem kadau sedang nak jingle kai kelas ke kam shisha bat selek kai sedang serta jingim bermiru ba pisah halang ba Mai bahasa. yes tip top si kena video pelok saya share like subscribe but pilih don channel juga ni kamu na Yes, dah. pihak keren no Jubilan di Bandung. jublan depan kani ka podcast pi ai kani pilih kani Ada. oh kani sih oh mau lah okay Agaknya begitu. okay to sampai ini podcast mo ayo penikiran mga bisok mau tinggal sa bom dubel no mana bisa page mapi ya po ka video kinsa penmi hadin ka tu kani tenre sa shwe up mil ti ni kijing keren but selain ban subscribe lu ya kani ka channel ni Jubilant Divine
esports jong DJ Wanshan pak ni kenhun ti ai comment ba best time ko jong phi nam ta kini bro Tim sekarang mah. oh yes bakwa thiet jaka skobha sa phone ya iba jelaw ni iba jelaw iba sokhmo ni ha Tamam jam yang. Baca ya iba nil lang ni iba sokhmo ni tinre ya ka jingsia baki di film penia changa tinre film chikran min spini tangka jaka tinre ki jingsia kala penia dang leng jongamo nga di finance secretary de jong iba ni stangano fisi ibe artli ki fortunar ko ibule ko ibuyong di jonga buli jini mo tip top